mang buncing. Lulut. Hei. Nyamu brayo mai malu rencang mai malu. Wah, sing nawang apune cisnang ragone dadi anak sugih. Sing merene-rene sugih. Bibis liu. Nih mau bikin kurang bibisnya dolar. Aduh. Weh. Negak. Salang apa ngawe rogna gantung. Dolar, yen euro makenap ada ini rupiah bedek ada liunang dolar kan. Gitu beda di anak sugih. Melang disiplin. Wantian pawas kana mandiri. Payu segar. Tidur liang apa buin piring keliwayan buyar jak berpoya-poya don minum don makan ini mewah makan gitu bos. Jak nih keras pikir tua sepretus gitu minum ini. Apa aja kadena. Mondial ceritakan keraman diri wayan buyar. Weh. Hehehe. Main. Nih. Oh, ekstasi nih. Mune gedeannya pelaman saya. Aduh. Mumi, joh. Lah koriji. Ini spite-nya Dani. Oh, formalin kangen gede boleh. Aduh. Enak, guys, enak. Wah, makalai buniki. Inung buniki. Inung mengiyak antuh, menyenangkan, mengenakan. Ya. Wantian pur. Aduh, yang demen nanti yang subuh ngajak anak sugih oke duit bang. Hari ngomong mangkano kantian bersamu gargido meribun ngancur daya. Mirip Caining Horde di Gunung Kawi ada anaknya Madan ikut Sumosari uli mekelo bakat ipiang kena benyawe dot nyuang iyo angon penyosoma beh kena lambun itu durus awas weh bah bas lebihan punya bolon Caining jak liwat nanti main aduh makala ampura bingung mau tak ya ini yang begitu main iring benyau turus makale durus
Uduh, adin-adin yang mau kajak mau kejar. Dingin benelengok, rikalan yang jani, apa mau bukti? Rago dari anak mau kamu, nyarangin pemargin mekale, kesuku sari gitu masih ibu dito, rikalan yang subuh pemijil lebu kejani. Ini kibok kapati jamu. Ibu dito ketekanin ki Kusumasari sida kumijil nelang watekin paliwaranira pada siaga winteni pariwatan indiana Semar ketekaning Dewi Rati. Sang inujaran awang-awang semudar kita. Kusumasari Kidewa tadi rumah seliang pedapan beli ada nih kajak tadi barang-barang dini ngiring ide sang sinangah sampun kinu jakut wijati ada nih kau wijati beli mudita di tiang talar sapuni ke kadiraos beli dados kesiraden dirto Pawitra dados urung sakwi tidak irus nih bah percis ini ngena di piane percis kene cekek apa begini sekarang malu lo yuk
wangki ngen sepang ngen cai apung singe jero sang bago saking ngendi Suwanagara Iwayan buyar kang kinami Karang bunceng Suwanagara Iwayan buyar Uli karang bunceng Inan sugih karang buncenge Sing kuangang apa-apa Nak dayan ngisi bumi bidan Teke mai sing jadelian ngulati ane madani ke Sumesari lakarangon somah kenorin ngedek pipis itu di karang bunceng ijo ki ku Sumesari wantian luwir bedo karamadiru ya cai hiwayan buyar jat menista cai keket ngalih di ke Sumesari angon somah gitu dong nih angon Cidasar ngalih somah ke Sugian Cai ini apa ngidang ci nyuwangi ke Sumesari apa ada di Gunung Kawi tonen kerawan wantian kerodo karamadiru kiwayan buyar sok sadia jok ulah kibudi ulah joki ke Sumesari aduh mijil karamanire hidupku tiaderi lumihat sireh wayar buyar ngawuy kanang uru cara ya teluir omanget mandakin rencang itu nurut wajah wayo ketekaning merga wantian luwir geger kanang capat ayo wayat buyar enak. Aduh sigro luwih. Aduh masawas aduh aduh. Enak hayu segitu bersama nunani pun. Apa kawan lu dibayar dia. Aduh ya tinggi bergu ketekan. Hai. Hai, ngaleng. Gini. Wih, ada macan. Coba, kalau bisa kalau nih. Aduh. Angkut limbah, sakit. Beli kita dulu. Wayan buyar. Ya, kena tahu jiwa tuh. Aduh, bocor. Enak. Aduh, meh bocor lah dia nak sugih. Hewah lihat kayak gini. Aduh, ayang bungut macan nih. 5 bener. Ini lagu mati, nyuri nampan kesucian nih. Yan begitu main angkel. Ring itu dayu datu itu ijen pemargi. Kengken pematot mapan itu ledang sakit di dewek. Yan lagu niku makala urus angkel mangken ke bukit. Ramaniru hiwayan buyar pedang kelawan sinuki dayu gadung. Wakulut
Aratu karatu sesuunan titiang. Titiang puniki nenten jawenten tios wantah iwayan buyar. Parakan pulungo kiratu tangkil sekadi mante duaneng mewah titiang. Duaneng titiang kekasoran antuk kau taman ipun iki dukus ladri ngumijel ngwataken sarwa sadone titiang lungsur peswe celendangi ratu cening kiwayan buyar dos sebot anake buka meme subama pikayun teken sepetekan cening ibu kejani sing jadelen ane jani iklinyar dutan meme ini ane utus meme lakar mapak kau tamani ke Sumosari ketekaning mudito keto masih kiduko seladari wah hari dudut yan mangkana lumares ane degiring yayat degi siro kiwayan buyar kalek mai dia tuna yan no Nebo anak rame buka jani apa je katian ratu lega liang kenten mana titiang titiang keduta untuk kido kidayu datu sing jadelen rauh memiliki mulu sangkaning ulati anak bagus angin titiang somah ringkas beli bagus beli dong dewa ratu sajan bagus nih bingung kenal gini apa aja kanen beli toleh tiang beli aduh mimi ratu harus karamanir kiklinyar hanci angkat akan kanang semaranir lama kan sida kimudita sida metunggalan kelawan siru iklinyar kayu mangke beli mudito toleh tiang masa kebeli nenten sida nanti ingin mana aduh beli aduh sing tahan tiang beli aduh beli aduh beli toleh tiang titiang kemana mewah beli ngerarah anak titiang sekati titiang beli mudita beli aduh ke antian mengarahkan keraman iru mudita antian tingkah siru iklinyar mangkani oh iya tuh keluar saja nih tang sida angawak kenuwi kanan saya niru umawas karamani reki ke Sumosari lumihat karamani reki mudita makanya ya dong beli mudita tuh bos kencot pesan beli ngabolaksana tu sing motole hang teken titiang doje teken titiang teken ibapo kidungkuk siladri do sampun iki beli makto laksana ijo kijejang beli tingkah beli nih laksanan belinane utama antian merang karaman reki ke Sumosari ya nyai klinyar ada nyi klinyar mula jati-jati nyi manusia jalir nih subuh membukti nyai ngusak rumah tangga orang lain tawanya ini yang liu anak ibu kok kene wok jagate wok keluargaan yang kene tingkahnya ngabo sifat anak lo antian mau bedo karamani do kiklinyar ya apa wake rao senyi jalir kada benar wake mulu jalir yeseng wake jalir muda wake mai ngale kimudito la karangan somah nyai nawang gumi buka jani
anak lu harus menjemput bola. Yen sing alih bola coden karwan ya bakap apa buin ibola mudito sadang lu ngerasane perlu alih to tawangi ke Sumosari kengken kena nyanyi lakar ngedengen kau taman lan wantian merah keraman itu ke Sumosari Siru ini ya teluir ang wikir akan di kanan kau tambah nurut lagi wadakin putih orang jen setan pergi di belakang Sumosari mudidot be tonton ya teki buta-buti be don urungan aku masa kedikadangan tak ke begitu lihat dong. Mudi dong, Sumosari. Mati aduin bola terus, bola terus. Antian ada mau kau taman siru kiklingat nas tanah wani. Sok sadiat. Antian bertebahak di kandang orang. Oh, be. Hush. 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 Tunggu saya. Hush. 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 Sumosari enak tahun urungi kita ngebahas sama dikanangan tagu sok saja hush 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 mati Amangan siroki ke Sumosari. Yoju, oan kasur siro. Warahe ingkini mapan agung dosa kurang pati. Haritat kalau mangkadek. Mijel karamani kiduko siladeri amrehakan pertitnya kalawan sire kiklinya
Cening iklingan merasa bingung anake buku bapa teken tingkah pari laksanang ceningi dijada unduk cening meraga yang manusia dadi ngenah pelak dadi celeng dadi babi nih ane ngarano yang pelu babi tekau nang tegara kenah-kenahan yen cening abo sifat beburon kengken ngalih ane madan ngambakan kedarmaan di bumi ini yen manusia kegelarnya sing jadelen tri peromana bayu sabda ketekaning hidup keto amak-amakan manusia nih yen nyinang cening ngambek ane madana keto darmo unguh cening di jagat nyidah cening nepukan agamu sekalo kalawan ini sekalo yen subuh nyidang panggih cening agamu nih mulat sariro cening mengendalikan diri kembali ke jati diri tokone mau tamu sehingga cening doen mau kejang dekat pemimpin ke pejabat-pejabat mau kerja yang subuh pemimpinnya tekan pejabat ngamakan kedarmane luang gumi sangkal ngado keros kesayan ikang papo nahan porayo jano kaden ko keto ilangan papo ilangan letuh yang maro dadi anak tegah dongang wang kita gitu pitutur bapo mara petekian cening lanane janing anak ibu ke bapak lakar ngwaliang ujo di dewone dadi manusia sejati saksa dua itu ayu semua kena temen masuk jalan di